دوستانی عزیز ما سوال میتین که اگر ما بار نخریم از کجا اویلیک میگیریم؟ دوستای عزیز شما ای خرید بار اویلیک نمیگیره، یعنی هر ماه زیاد پول از خود نمیکنه که خرید کنه. در 6 ماه هم یک بار 200 сом خرید کرده، تمام این کاری اساسی شما. دوامش یعنی آدمای زیر شما رегистрация شدگی خرید میکنن. انا خریدی ҳаваё бал мешавад, дар кабинети шумо мегзара. балҳо ба пул иваз мешаванд. яъне ки шумо фақат рекомендоват карде, реклама карде шиностонда ки ман намин намуди стик харидам, там харидорӣ ки регистрация шав. Регистрация шуд, харидорӣ кард зери шумода, балои ҳамин стик шумода мебияд ва шумода ойлик мешавад. барои ҳамин шумо маҷбур нестед ки ҳар моҳ харид кунед, расход кунед. шумо ба расходи кам дохода меброед. албатта ки доходи 3-4 ҳазор долларада дар як моҳ ҳеҷ кас намеброяд. И агар шуморо гуван ягон ҷо файрод кунанд ки ту миллион кор мекунӣ, қатъи мо биё кор ки, шумо бояд пурсе ки миллион омада